Mobile spares leo ndagitio ndenda kumwita haha tuna gitio kinene ukenegetho support ni njui ni mu supportete muno by the way mfia mundu no gitirire na twagetheire no dama kwa hivyo kona ni nigetha nikinye hau nikinyite ni andu supportete muno no tondu ngoro yake ndiendete gwika wega auga no eguka nigetha riu warikia guka haha timu nene ira ithutha waku na yuke haha tukuongerere na Ngai witu ni agukurathima mutikihurire ndamaruhirwe Dama Mobile Spares, your mobile phone spares supplier. Mwego na ngeto na rwimbo. Neto round. Neto baka round. Na alikoro mokita goko ne ndo akata se yako. Eru na romo gokate. Ori uto tutika tabia naga kulia neguo. Bwana asifiwe. Ino tumite kanitha. Bwana asifiwe kanisa. Hena bishop wito. Kende mutabule Bishop Njoroge na mutumia waku Reverend Joan Esther hapo na kuona tunatugateria getwe na Pastor Stanley Pastor Samikei na mutumia wake na leo ni pastor nake neguo Pastor Su na tunadugata ya Gaihari ya mtumishi na kuona sana Pastor Tumaini jana tulikuwa kwako and you did an amazing job. Karibuni sana na bago tabora dukata cia Ngai etiwe tobeto he giteo maguta ani deke na pastor wako ngihaha to Pastor Judy niwe Judy neta Pastor Judy pole sana Pastor Julius ndiramenya niki protocol mwigire Pastor Julius kura igoguo nebinamu aya lema baraka kana niki Pastor Julius karibu sana event ya Riz DCM Githongori tunakutambua sana, karibu sana. Aheshimiwa itwale mego konetro na Grace State na mheshimiwa Gathe wa Njeri na investors all the nadu all the mwathani agoco. Nyambe njoe kamwekiaga kumucokeria ngatho ni undu wa guka ni undu wa kairetu gakage gwitwo Riz niguo Riz ni mukoro kungira hanini no reke ndimwite kairetu niguo tondu ndikire mwathi wake kana tauore kana ndikire mwathi wake nitothiete wega na Riz kumwira ciugo ciithe thiini wa Mathayo 25 verses 23 nake mwathi akira ndungata atiriri ni wikite wega na ukoretwo imwihokeku we ndungata njega na njihokeku ni wihokeirwo tu maundu tonini na riu no tugukwihokera maundu manene icio ni ciugo ciikirikanira au kwa koretwo ndungata njihokeku tu maundu tonini tukumwihokera maundu manene guo. She has been an amazing sister to me na akoretwo emwana wako na kunyitira maundu-ini make maingi muno na haria kaundu ndathoma when I was coming nyuma live ngiukaga Bishop Njoroge ni aririe uhoro wa vision etu tukwaragia Pastor Joan Bishop Njoroge haria uhoro wa vision ni kioneki niguo nauga maundu maria mere mokanaga na vision ni promises and battles. Tumakigoine kana tutimakigoine promises and battles. Riu ni ngukwaria uhoro wa promises gwaria uhoro wa battles. Rwimbo ruu uraruguria ni kioneki na ni kuruguria rwimbo rwa ndwirega kuina ndwirega kuruguria rwimbo but now ni a new chapter in your life na vision iyo yaku kuhoya Ngai undu umwe amikinyanirie na mehithe muno kumana gwithu tondu oguo wero ni Bishop vision yatrataga thu muno na Pastor Njoroge ngiuka gukaona ndikwaria uhoro wa vision because here ndo twareira Pastor Tumaini na kumuka nikiwaambia about unstoppable generation. Ithuĩ twe unstoppable generation. Niĩ ndĩ ũmwe wa unstoppable generation. Onawe ni fati ukorwo umwe wa unstoppable generation. Na one of the characteristics ya unstoppable generation they are visionary generation. So Riz ni unstoppable generation kwa sababu she is
a visionary generation. They are visionary generation. Na hiyo ndio characteristic ya unstoppable generation. Na kaingire ngithie handu ni njaragia kaundu ka uhoro wa unstoppable generation tondu generation ile taragwa hiyo unstoppable. Unstoppable ni kuga ati gutiri undu utangika na gutiri kindu kingi kugiria gwika uguo fatie gwika. So they are unstoppable generation. Na characteristic imwe yao, they are visionary generation. Na nikio muthe twaria uhoro wa vision. Undu ungi wa andu acio unstoppable generation, they have unshakable faith. Rizi akoragwo na unshakable faith. Dikana mwana no tito maundu tou. Undu matonete atia. Unstoppable generation ni ithuereu na wewe hawe unstoppable generation. They are visionary generation. Like Riz already akona vision. Na vision hiyo ndegerie konene atari na faith. Neguo. So she must have unshakable faith. So characteristic yake ni gukorwo ena unshakable faith. Na yo characteristic ya gatatu, they are courageous generation. Mundu courageous neguo. Rizi akoragwo ho riria ndira face maundu marito ndimwira gutire kurenga mwa. You have to be courageous no matter what. You have to be strong no matter what. Being courageous has been the only solution neguo. So you have to be courageous. They are courageous generation. No fear. Iyo ni ya gatatu. Na yo kana yuga atiriri, they are resilience in times of battles. Yes. Neguo dika numanyita. Numandika hadu. Badika neguo. They are visionary generation. They have unstoppable faith. Then they are courageous generation, and they are resilience in times of war. Na riu ya mwisho ira riu njega piu. Na ira mwaririria haha. Muga haha atiriri andu acio othe moma haha ri moka ni undu wa courtesy ya ndama neguo. Courtesy ya ndama ne kuga atia. Neguo tigane ni tumenyanite na Riz ri. Ngona atamagia corona karango na mama boys. Leure getero undu ucio. So characteristic ya gatano ni ino. They have the power of collaboration of empowerment. Power of collaboration of empowerment ni kuga atiriri we uceraga na no menyanaga na collaboration of empowerment ni kuga atiriri we woka haha waikara hau ni mwamenyana nao neguo ni wona investors ana ikuru haha investors ana ikuru moka ni undu wa power of collaboration of empowerment. Empowerment ni andoro socialize nao neguo na Riz akoretwo collaboration na andu aingi ahuria biashara na timuhuri wa biashara ni undu wa they have the power of collaboration iyo ya empowerment. Iyo ni Riz enayo na ni one of the characteristic of unstoppable generation. Tucicokera ria mwisho characteristic of unstoppable generation imwe yayo ni they are visionary generation. They are visionary generation neguo. They are courageous generation. They are resilience in times of battles. They have unshakable faith. They have power of collaboration of empowerment. Leo niyo itumite Riz akorona arata yothe actually ndirega kuona igongona rina investors aingi uguo entrepreneurs aingi uguo wasi wanakuru na wasaruti wote kwa kukuja kuma kuraihu uguo ugoka go support mutumia uyu ni undu wa katese yako ndaigua moya murathime iyo ni collaboration of empowerment. Nawe haria hothe wathie make sure ni mwamenyana na andu eri kana atatu meka gondo gitigo gwikaga tigo tindo hau bobo wa chapo atuzo no wendagia chapo we no menyania na andu a chapo hapana ni umenyana na andu iyo ni wetagwo collaboration of empowerment. Ni irehaga short ni twitaga connections neguo connection niyo itumaga ugie na kindu twitaga riri destiny connectors. Riu collaboration of empowerment ni irathi he kindu twitaga connection. Connection hiyo ni irehaga destiny connectors neguo. Now I am the tikwega na no ndikire destiny connector wa Riz in one way or the other through collaboration of empowerment. Tahorera iyo neguo. So how to nyita muno ha collaboration of empowerment uinteract na andu umenyana na andu na tongoria na huria biashara tigotindago hau ndu wainio nao thiini wa andu acio uramenyana nduramenya ndu ungiteithania nake nduramenya destiny connector yaku ihithitwo ku neguo tiwathi kanitha kana wathi gongona-ini we tiga utindire ukirora andu hau uguo na mwena ndungimariria magaithia acio mutowaine gaithie mundu ugwitwo KCJ neguo you don't know about tomorrow. Nduramenya kana your destiny is tied to that person. So ni wega tukanyitanira na andu othe neguo. I'm so happy for you Riz and I know you are going far. Na mama wanyu tondu akoretwo murwaru na kore wakahinda kanene ona tutamenyanite nawe
tukuhoya Ngai mutumia ucio ahone niguo na Ngai provide finances igotuma mutumia ucio ahone na Ngai egwika wega. So I'm happy to be here na thank you all the ndio wa guka ndimucokerie ngatho on behalf of Reese tondu ndihota gwicokeria ngatho na ndirona nginya some of our staffs are here na ndiramenya nao ni meguka hana magwa support ndiramona muno wa hana kimaria ni ina muini witu ni ina twina muini ungi gwitu kambuni itu wa mfathano kana ndoge muini witu ndenda kumuhe dingia muhe mbere boss sawa ni kumahera haria tukuhera tiza mamake hau ni hega so twathi wega ndina gaceki haha na ceki no ni ago support Reese na wamenya maundu maria twikite behind cameras maundu mothe makorwo me mega na ceki ino wa kumianira ni undu wa gitumi kimwe Reese ti muikaru muno wira-ini na ruti age aria marutaga wira nao makirio guku na ni tondu ndi mundu mugi nie ndikwenda rucio aingira wira-ini atinde akiroro manyira na orokire muthenya ungi nenje kuhotherwo mbia nenje kuheo mbia ithe na tutire twaiga mawira nenje kuheo ngiria gacigana na mundu ni mundu tulisane tukirie rwimbo rwaku no utakiri urokira so chekino Reese ndio kumiamukira na kumiamukira na tutigotangatha mufia ni cigana ni undu wa itumi tiganite ni amenye ni ndamu support na njira nene na Ngai ateithie mbeca cikorwo cikirathimo muturire-ini waku eti mbeca ciothe ikoragwo cikirathimo mbeca ici ni iria waheo ikorwo cikirathimo muturire-ini waku na tondu ndi mentor waku I know you go far and congratulations on this day na rwimbo rou na uthie kunene na ndina arata kadhaa mandumiire mbia ni ngugwikirira baby Tom ni anyokerera on top of this bahasha ngigana rimwe uhurire yuhi ake mundu gwito mwashimi wa wito mwashimi wa kururia na ndumira mbeca we nyingi we nigugutumira ndikwamba gucigweta matigagioke gukugira utugo so nigukuongerera mbeca cia wakirumba na mbeca cia mwashimi wa kururia then mamake hena andu mamutumania gukwira so I think mamake mokire haha na Judy mamake ani aratakwa na not only friends ino ni school yakwa na to school ile gitigarite yakire nene kidogo ino ni gitigarite ino ndio tutwaranite wega wera go reduce your cycle right reduce your cycle as much as you can ora turathiathiaga muigana mukamuthiete 30 40 ni undu wa maundu matiganite so these people have been amazing people no ya kama mama boys ni mumona akore metaboine anake to arogi uko wega ana trade ile mwaka menyekana kidogo ni wa mbere kujikira billboard so ndukamone oguo na congratulations ni ereka kugia nyumba njeru oho Nairobi tamuhorigiro hero wega wotika kimogie onake etagwo Judy pastor Stan ni nyona na Judy kainge Judy ni ndungata ya Ngai na ni ahoyagira muno she's a gospel minister akoragwo kuria kwa Reverend Kadekuna she's a minister there wa praise and worship and she's an amazing woman so ni kuga support murata witu Reese na ke so thank you so much everyone and God bless you boss ndagiko imwetu aya matano ima haha dite our director our director kumaguria kwa Dama Mobile Spares director 001 agore kore director vitoro he oyu nawe oyiguaga kono mundu uri Dama akoragwo etikiritie go post na akamwita my person exactly oyu no mwana ke vito my cousin my person murata wa magegania muno exactly akane kwendaga akororo haha kama gitania tudagikemwe mwathani agocwo toguo mwaigua njĩtagwo Ann kana mama ke Boaz na niĩ nĩ ngwenda kwĩra mũndũ haha itiwega mũndũ akaheo mahũa make ngwĩre you're an amazing mentor na ithuĩ nĩ tũkwendete mũno thank you nona nginya tũnyamũ tũu tũnini mũraigua twĩna tuo nĩ ũndũ wa mũtumia ũyũ thank you nĩ gũtũnyita guoko ũgatũma tumere na gũkũ ta niĩ ngĩkoma nĩ ũnjũkĩragia na bunjo mũno ũkanjĩra ũkĩra twĩke ũũ no and congratulations Liz thank you so much because you respect us as a team nĩ ũtũhete gĩtĩo mũno na ũguo nĩguo na ithuĩ tũkũhete gĩtĩo
ni ndakenera Ngai ni undu wa muthenya wa umuthi because I've seen God. Thank you muno na gwire ni ndi haha nginya rudisha confidence ya mamake Boaz, timu yakwa ya wira ni ndĩramiona haha na gwire bado no ndatumwo nĩngũruta 50 na ndatumwo nĩ mũtumia mũrata waku wĩtagwo Fine Kim o hau na 30 na ndacoka ndatumwo nĩ mwanake mwega muno wĩtagwo Devi wa Metals akũhe 2,000 ana hau nyũmba nĩ akũririkana. Thank you muno and God bless you. Thank you mamake Boaz. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa majina naitwa Judy Mungo, nimeokoka and this is my sister and my prayer is one, that God, the grace that you need to be effective always, that it will rest upon you, every grace that you need. Asante. Thank you. Kutoka director. Bwana asifiwe. I'm Retoita John, the new director of Dama Momba. Yeah. Liz ni rafiki yangu, nadanga na yeye kama nilikuwa director wao, and I'm so happy for Liz for launching an intro mwako Molomo. I'm so happy for you. We support you as a company. Asanteni sana. Mleke jwe beshaliu. Ilita kutangaza kanoshi ya bus. Dua yake akuma kule our director mania ruta 30,000 kama horia rohero wega kuma kule Judy na kenya toma 10,000 wega na ke mundu gwitwa mamake Boaz ni atoma 50,000 gwendaga atana bahaha ali ureke tuheane na beno ya Liz ondu hena mundu hari mundu ungiona auge ndamani murata wakwa na Liz no murata wakwa na ndina hota guka ona hena mundu ungigwa ni akwenda tu support mutumia ucio murwaru kana ituo oguo namba ya Liz hau ya 0723 887 365 0723 887 365 Alice Mushiri ne mwamalito make ma M-Pesa we tumatu ondu muciari turagurira ndawa we mugurire na Ngai ni agukurathima. Thank you so much. Twina team ya Dama Mobile Spares aria maugire ni meguka ukai haha na DMS ukai team mundu wothe ara turutaga wira kuria kwa Dama Mobile Spares Ana na kambuni iria koragwo yandikite nginya mukurinu uyu na mwonire Mombatha na kiremba gitino ma God bless you. Mkurino wa mbere kumuona Mombatha na mabiriri God bless you.